Kenda kumenyera ana na nja yonthe bwega kuri no batu baciari bo baire kugwatanira na kurita ngugi iji bari amwe indi kuringana na tumwe batumiria kumia Gembe North bubu butithiritwe gwikarika batongeretwe ni mutumiria Martin Gitonga atumiria babaruga aciari muno barume batithagirwo barikire gutungatira na kumenyera ana bao kwa kwikire gukura kwao bariuga kuri no batu baciari kugia urumwe na kugwatanira kiri gukuria na baba Nicholas Chabari na Chetariria inkwenda kwakirira aciari ba arume ati bautwe tukarekeria mantu yonthe yethirwa yara yeyetu mantu yara yeyetu tukurekeria ya ni ya antu ekuru aki tathomi kiugo kia mwathani na atumiria abakeo atumiria kuma ntereno cia Gembe bariuga ibaraithiritie na kuona ati mochiari wa muntu murume na tiganiritie ngugira nenkero kinyi murungu ya gutwika kiongo o kia muji na gutigira majukumu make mwekuru majukumu ya muntu murume itwatire ngeguru na mwekuru akaria wengo atiumba nontu babo mwana no kari ya administrator kana kiongo kia musiura umba kuwata ngari ya ndereba atinuka ngari ne kinya mwekuru akathungutha akawata ngari akamirithithia ngari wikona accident ibyo ndo kona nyana bari bautia bekira ta nyumba aturaita atiate yakana aita mantu na thibui na ntumuguru atikuo na mwekuru atiomirio tura kinya igwa guru ikiaria akira ni kwethirora mukario mucie na atirite majukumu mwekuru kwende kanguburomba arume kuonde kura buri tusokere ngwira twaerwe ekurera mucie kumenyera mucie imbalelete ndona kinya mantu ya skuru waita wethira ke aciari baromba kwithira skuru betete kuthikiria na bao ni ekuru kwa wingi kwa aciari ba arume itukuria bethira bari na kanya na mauntu yara yeya arume na nya mantu yara yeya otethia na beto mantu ni ya skuru ikenda mwana akaibagwa musiari wawe wa ntomurume na onekanire riramuitaji ke mantu ya skuru riramuitaji ke kiatho ya kanarua riramuitaji untune bonge buonde na onekere koutuka ambise mwanka mwana achia mataro yara ya musiari ntomurume na kuringana anabo batongoretwe ne Bishop Martin Gitonga bariuga muciari ntomurume kuria kwithirwa kirutangwira ire yake muci igutuma mici mingi ikangaratana na ana bakaithirwa batakuthi ibwega antu arume ne batianiritie majukumu yo kana mantu yo yara babati kuthithia na nto bwetu miki kwethirwa kwina kintu kira gitawa morondiki kana kuchokana nyuma muno kwa families atonto buka kwenda kwira antu arume bai wate na bacikire inya nikenda kana gaka ka eye katikathire kura kwa muciari wa ntomurume ite kureta weti na mbere ite kureta gutuma mwana aita na mbere gukura kura batere tu gukura ikyo ria tukuona ana betu bamore abarikia gukura mauntu mana ibakura mwiko ya thithi bwaya batere tu kuthithwa ni ontu bata onere muntu okuthithia mauntu onthe atumba kuthithia kuno nthigurune ikuthoma tuthithira tuthomete antu ana kuote muntu uthithia mantu akethira ataona muntu ungi akithithia unyana betu bakwenda kuona batu aciari barume batu kuthithia na aranja cietu na aki mauntu yonthe ya community na baba keya kuthithia buo no ntu inkurikana ntuku imwe Jesu akiuga kiri mandiko ati woni nthithagia burambonete baba akiethia kwa mwana na kwenda aone baba akiethia na kwenda one mami akiethia na kwenda one wo kanya konthe ikathithitwura kabateretwe na twathithia o tugaukiria generation ira yina kumenya na kuelewa ititianiritie ontu kinya buriku kuma Gembe North Peter Nicholas Chabari.